sunburst flowers calling on warm days overdue. Taylor Swift hi American singer le songwriter ani a ama nun le athil tonte la a phwa chwa thin hi alar pui berani a ala thuwa thon thuwa soya ahun kal to te tun hun te athian te chungchang te abial balui te a experience te soin no pang cancer wanga thimai tur tan te po la lo phwa to a ala te hian omzia anei thina a phena thon thuwa om thin kumsang ni som panga a po Rolling Stone chuan 100 greatest songwriter of all time list anda a helisa om to zinga no pang ber hi ani nge Kovel puma album million som nga chuang shalani to a Kovel artist zinga po album shal number bola ni pha a kumsang ni som matanga kumsang ni som pakwa chawa Kovel meche musician lo number ani boka Grammy Award som la yadonga Guinness World Record paruka siama mechia American Music Award le Billboard Music Award dong number ani a kumsang ni som parukle kumsang ni som pakwa khan Forbes Celebrity 100 a number 1 na anda a kumsang ni som pakwa khan Billboard list greatest artists of all time a number 9 ani a kumsang ni som pakwa thau hian American Music Award cha artist of the decade lanle hialani Taylor Ellison Swift hi kumsang khachakwa somriat pakwa December ni som pathuma Reading Pennsylvania a zingdar nga le minute som pasaria alaupianga anu hi Andrea Garner Swift ani a anu hi mutual fund lama athok china Taylor Swift ming hi zai thiam le lapwa thiam James Taylor ming choya phwa ani apa hi Scott Kingsley Swift ani a stockbroker ani ve thunga Naomi pa Austin Kingsley Swift ani bok apa hian a clients te ne na tangin ramaleya hi Christmas tree farm ania munzau ol nuam takani a thingkung le sakortenen Taylor Swift chuan arun thanlen na mun Christmas tree farm chu nuamati takzet thua soya hanhoi kho thon vela phul te le thingkung lo om te chuan aril ruangai to na sorbing turina puya ala phwa chungchanga te pon na satakin a pui thua soya ano panlai nun hi magical fun childhood ati hialani Preschool hi Alvernia Montessori School akala anwa the Wingcroft School kalea Wyoming Pennsylvania an chungkwa in an lo a anin sona heta hian Wyoming Area Junior Senior High School akalani tunnuwa hian elementary lekani laya an music teacher in a soidan chuan ama khan no pangdang zongjong te aya danglam na a omani music amana atui boka anu Andrea Swift ne na po Taylor hi mi bi kani a engemo tak tiro ka te hialani atia ano panlai tang to poet lama po atuya thonthole poem zia te nwamati emema Taylor hian thumoi tak tok che a syllable tok che le rhyme tok cha kan zia chuan moi takin alo chuak ti ka shethara khang lai khan nuam ka ti em ani atia poli le kan in poetry contest a telin monster in my closet ti azia ka pakhatna ani nge ani Paul khatle kani laya an teacher po in Taylor hian adjective amanga positional phrases amanga first grade lek no pangin khatiang khan mangai lawatia Taylor hian thon thu sang le descriptive writings legina ziaka Paul nga ania an teacher po in athumana nal thei emema writer talented takani Paul nga mi lek tan chuan athiam takset ani vocabulary asia in amang thiam em bokatia Taylor hian an open lai shim hian thian po anei manglawa anu hi akom ngei ema anu hi achian thaberani thin music lama po atui ema kumkwa ani in theater ati ala perform ve china New York a vocal le acting zerin azin zeu rang bokani sania tuen hla angai thla ka tangin country music a atuya country music a in sorbing atuma festival le events changa te azai chawa Faith Hill documentary a n1 a music career tan Nashville Tennessee kaladu ta a kumsom pakhat lekani a anu nen an kalta a Nashville a record label te a chuan lut kwalin Dolly Parton le Dixie Chicks la a cover demo te chu apekwala a dream le a basina lian tak nen chuan phur takin apekwala Taylor kania record deal ka do a milo kol mai ru o ti in apekwal ta a ma se
tu mai nan ngai ben zui lem lawa local chun po in thatakin lo zai zel ro lo in zir zel ro an ron ti a Taylor chuan kadu ang hi midang po in an du ve thewa chuwang chuan mi ti ang ni lo midang lambik kani anga yani ati a anasa zokin a in bot sai le tumta a voi khat chu an computer charon siam thin pakhat musician ni bok Rooney Creamer chuan kil khata Taylor Swift in a guitar chu a mu chuan Taylor nena chuan iper thina mi ati a Taylor chuan kazira ti in a lo changa Rooney chuan azirtir ta zewa khort thum azirtira Taylor chu a lawm in a phur khop maya la a phwa ngala rang takin minute som leka lucky you kha phwa ta a kum som pani mi lekani kumsang ni pathuma anule pate mel shiat dan dim trozara Abercrombie and Fitch clothing brand tan Taylor hi model aloni a he brand Rising Stars program a hian azaya record label sang te function a hian an omvia RCA Records chuan Taylor chu an beta a ma se an sign ma in en thak na hun an pe phota ma se anwa chuan RCA Records po chu akal san le ta phota ngai ta a Taylor Swift hi kumsom pali ani in an chung kwa in Hendersonville, Tennessee an omta a heta hian Taylor hi Hendersonville High School a akala Aaron Academy a akal in a graduate ani nasatakin azaya a practice a laphwa thiam haute nen te thok hawin nasatakin a beya zai theina a oma chuan a zai zel boka ama a dream lian tak chu a om tlatani kumsang ni panga a Bluebird Cafe a azai lai chuan Scott Borchetta chuan Taylor zai lo mu chuan a lo du ta hle a Taylor chu bia in te hian a soya news thale thalo pakhat kaneya a tha chu record deal ti pui che ka du a thalo jok chu Universal Records a thok thin kani a ma se ka lo chwa san chia boxi ati a record label chan siam tum mek alo ni a label ming tur po alo la nei lawa staff po ala nei lawa building po ala nei lawa ma se dream anei ve thungani chutiang din huna ding mani se Taylor chuan thopui du ta a anwa chuan Big Machine Records ti in an record label ming chu an pho a Taylor chu Big Machine Records a in sign in masaber ani ta a reilo te a an record label po in ma asona a masaber tan Taylor chuan October ni somni pali kumsang ni paruka album Taylor Swift ti chu a release ta a Billboard 200 album chart number 5 aron ningal theyani Karza somnga pasari lai hedin muna hian adinga khanghun lai kumsom borvel chunga chart omrei thei beron ni in kumsom nu kumsang ni som parukani chuan copy billion 7.75 lai chalani kumsang ni pasari le kumsang ni pariat in kara a single pali Tears Drops on My Guitar our song Picture to Burn le should have said no te chu a release le a Billboard Hot Country Songs chart po heng hla te hian alwa ne le a album Taylor Swift fang hian Nashville Songwriters Association chuan Songwriters of the Year chu kumsang ni pasari khan an hlana he title nei thei no pangber hi ani October ni sompali kumsang ni pasaria Christmas labik album Sounds of the Season the Taylor Swift Holiday Collection to allow release White Christmas Santa Baby Silent Night Christmases When You Were Mine tile adangte he album ahiana omani kumsang ni pariata EP Beautiful Eyes to a release boka kumsang ni pariat November ni som pakhata album thar Fearless to a release leta a single hit tak Love Story kha he album mi hi ani a Billboard Hot 100 number 4 ani a he album a single thau You Belong With Me po Billboard Hot 100 number 1 ani boka album top hi Billboard 200 number 1 ni in kumsang ni pakwa album chuak zenga thal number ani bokani heng baka hian Fearless album hian award tun tam tak dang anei bok MTV Video Music Award cha ahla You Belong With Me chuan Best Female Video adonga heta hian acceptance speech anei lain Kanye West in aron tibuaya kha award kha aphulo ti in amai ken lai chu aron chu sakani he thil thleng hi alar em ema tun thlenga soi alani
heti lai hian mi tam takin a romance life te le anun te ataksa te an soisela snake ti hiala kawani thina thilpo ei manglawin extra la a hei hian eating disorder ani tirpha ta hiala kaine waisin aron ti boy khan anun alo khoi hle maya chol lak a hunani hi ati pha hiala kum khat chung vel chu tuman min hulawang hei hi an du ani karing bok ati a mi te du zong ni turina beya ani na anglawa om atum pha boka chu chuan anuna ti boy ta bok ma se aron let le chuan tuma indu tir tum shan to lawin adu le angai nat ber music chu asiam tan le ta a ama pho hlim em to a mi te du le angai nat ni ai chuan ama ngai nat zong music chu boy pui tharin a thei to pacha in a thok thar le ta zo kani kumsang ni som ogasa album thar turami single mind chu aron ti chuak ta a US chart number 3 aron ni ngala ala today was a fairy tale number 2 a ompoka hot 100 ta la pani top 5 china omthei masaber.2 aron ni tabok mitam takin an soisela lapo a album mi tur chu co-writer telawin ama che chona phwa thei lawang an lo ti bok nen tuna album thar hi chu ama vekin ahla zong zong aron phwa ta he album hi speak now kha ani chuan he album hian a album dang te khumin kar khat leka copy million khat item shalani a hetami ahla single ama hotu ta na phwa min ti po chuan Grammy Award pani lai adong bokani strongly disliked me. Something that was bigger than just a critic who hated me because we won 2 Grammys for this song. Speak Now hi meiche self album shal number alani boka henga album ati chwa hian tour neya a hlotling thin emema Speak Now world tour po hi a hlotling le a dollar million za somni pathum ai tam de a thok chwa kani a studio album pathumna red chu October ni somni pani kumsang ni som pania a release le a US ale New Zealand number 1 ani ngala a shal chak ema wangin a release atanga minute som ngaleka iTunes a topa omin Guinness World Record siam halani kumsang ni som palia New York a in sona a studio album pangana turata na thok chauchan boka hei hi a pop album ha saberani a October ni sari kumsang ni som palia a release country atanga popa aron in le na ma saber mani se kar khatleka copy million 1.28 shala Billboard 200 a top ani boka hei hian album tharber pathum te kar khata million copy a shal tlin chiana aron ni tira Guinness World Record siam le ngal bokani he album hi 1989 kha ani album tharle ami tur single Look What You Made Me Do chu August ni somni panga kumsang ni som pasaria aron release le a YouTube pa ni khat leka 43.2 million views anei hala album Reputation chu November ni som kumsang ni som pasaria a release le ta a hei hi big machine ne na kumsom pani contract an nei top na ani to a Reputation hi big machine waya a release nu nung berani Reputation poker khata 2 million copy lai shalani le a khamikuma album kha aya shal nem kha a omlawani kumsang ni som pakwa Aprila mi music video chu aron release le a hi a studio album pasarina ami turani a hela hian Vivo record breaking ni khat leka 65.2 millions in an ena August ni somni pathum kumsang ni som pakwa chuan a album Lover chu release ani leta a Billboard 200 a top ni in khovel mei chezinga album paruklaya kar khatleka kopinoi nga shalthai omchun ani tira album masa te pokha kar khata noi nga shalthlin vekan ni kumsang ni som pakwa musical fantasy film Cats tia aron langa he film original song Beautiful Ghost ti hi Andrew Lloyd Webber ni nan phwa ani nge December ni ruk kumsang ni som pakwa khan Christmas last single Christmas Tree Farm ti chu a release le a he laphwa le release nan hian ni ruk chi amanga December ni ruka a release a December ni khata aphwa kha ani album tharber Lover hi kumsang ni som pakwa chunga mechi album shal nemberani
Fit nga le inches so masang ani a fans te hi Swifties tia soyan ni zote pani Meredith le Olivia anaya zote ngai na mi takani. You're acting up. These are my two cats. This is Meredith and this is Olivia. Music instrument a hian guitar, piano, ukulele, electric guitar le banjo te athiama guitar per azir tir lai khan akut athi vek thlengin a per chen. Alaki number 2 13 ani. Amit hi achelle a len savwa renga ina om chuan tarmi ta bun thin. Alekha budu berpol chu Chukile Mockingbird ani. Charity atina sa a mitam taka chanpuya kumsang ni som pania Michelle Obama chuan The Big Help Award chu mi te a chanpui na sat em awangin alo hlan ani. Miller tamtak Jake Gyllenhaal, Taylor Lautner, Joe Jonas, Harry Styles, Calvin Harris le adangte alo date to a tuna hian Joe Alwyn ne anin date meka kumsang ni som paruk September atangvel khan anin date chan to ani. Asa khwa hi chiang lo ma se Christian ani nge yarin oma anopan lai pon Bible class akal thin ani. Amit ang hi avang hle a scientist te pon hetiang mithi a mai mai ngai lawan ti a amit rong hi electric blue ni in amit mu pol lai hi abialin adum deu rongin ain outline le bokani. A best friend Abigail ming hi ahla 15 a pokhan lo tel tu a Abigail te in ne ya po bridesmaid ta atang ani. Sweet potato pancake si angay na a pizza hi angay na velawani. Selena Gomez hi achan chaber te zingami ani. A net worth hi $1 million zali ani. April ni som pariat hian One World Together at Home event ta chuan perform dona COVID-19 be na sumtuak nan le doctors te le health workers te support na buat sayani a round 2 artist a atel don ani.